وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami waktu bihaon ini sibuk da yan lang ta amuin timututog ha lingkuran nila nami piha uno kauno na lokal keruroonan nila iwan si mga sila isab lang ta simusugpat ka to taniyo ha social media pamurahan matawat na to in may maksud na to pakarayawan awak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil na mga patumtum sin kita hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pengajian dahil ha Quran mahamulya Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala Suratu Fussilat ayat katluan. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini ayat pagpakuyag sa mga sila amuin nagsabunal pa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ibadat nila. Pag yanon pag-ibadat, yaon siya in dua sarat amo hindi man jari mabutas. Kana bang siya nabutas, di siya matag ibadat ingka kahinang sinsiyo-siyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pagtawagon ka-ikhlas. Ikhlas, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapangakatan kanabihan hipapawaita hakatan sin umat nila. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wairoon lang niya naraak im mga katandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malainkan sa masibu sila diaak sarta hipangdaak nila raisab damikyan intungod paka-ikhlas sin amal nila harap patuhan Rabbul Alamin doon ha pag-agamasin sila haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ini karo sarat amo na yung pagyanon lang niya al-mutaba'ah. Hati sin mutaba'ah amin murul halimpa sin dimaak kanila reak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini raing hatik milmasah nagpaaw ni Allah subhanahu wa ta'ala daak pa pakanya kauman imagna daing Hanu alaihi salatu wassalam sampai pakahinapusan nila
amo na yung kamanghuran sin sila pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan tulong ta in subay giajagahan sin tiap-tiap manusia in ginhawabaran niya at tiap-tiap umalup siya pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-anggaw ta sin uno-uno na piyangdaakan kani sin Allah subhanahu wa ta'ala subay siya labay ring harwa na sabot yato amo na in ka-ikhlas sarta al-mutaba'ah. Beta kato si mga ulama in hinang yaon katan tubos in ka-ikhlas wala doon in mutaba'ah di tayo maunsin Allah Ta'ala in ammad. Sabab mga ini di majato mataod yan bang mukitaon ikhlas sa sumagawa in hihinang nila wala doon in kakahinang yaon haamoy indiaak sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na to hanyaman na to inibiyaya. Amin bukon day hatiranan sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sila long tain nagpi sing katanaman nila. Bukon katanaman sin iniakama sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut agaran. Nari kita manjari magbaya sin kabayaan talong taha. Pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in naghinang sin aturan, undang-undang sara amoy in mapatut na to. Agaran, at tawalong ta inihatihon, ingaton, amo na in Quran, mahamulya, sabab doon han, jumatuin hinang nato pamarayaw. Iranday sabdoon hayan, jumatuin hinang tapamangi, bang nato siulang. Sabab yabay tayan doon katantan halawin sin, Quran mahamulya, ingkatan marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya imadawhat na to, karayawan din hatuan Rabbul Alamin. Bang iniiurol si manusia in uno-uno na mangi piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala tato na sadya way pagduwarwa in madawhat nga kangian dito hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw kanakan. Nasa babito in hinangsing kita amunin pag-anon al-ikhlasu fil amal. Lamod doon haonin pag-ianon an-nasihatu lillahi fi. Amuin pag-nasihat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini patiap-tiap isulakan si manusia sabuya awnon inyad to haantara sing kita supaya indun haon maka batok kita paamindan tiranan yaga anggaw taan sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroon haon masampo na nato impag ianon mutaba'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maagad na to inyad to katantan. Nahasabab yan, wayron pagduwarwa in kakahinang na to na di siya kalimiran sin malumi, di siya lang ta kakitaan doon haon aun kasatuan sin kakahinang bang in kakahinang yaon ikhlas na pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta niya makadha amuin tiranan papanawsin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ay nilimpal kato tanin sin Quran mahamulya innal ladina qalu Rabbuna Allah. Bunal-bunal tuod in mga sila amoy in nagkabtangan atawa naghimumungan amoy nagmunakon in sila
magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya. Amo na yung pagyanong long niya, panauhid patuhan Rabbul Alamin. Pagyanong tauhid, ini lang ta siya nain tunggalon min Allah Ta'ala ha pag ibadat. Wayroon napihan mo yung katan piyag ibadatan sin mano siya halaw man sing gumini, tunggal isa-isa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in ialok mo. Doon na yan. Isiyuso namong hayad to. Rabbun Allah. In Tuhan Allah amo na in Tuhan piyag tag-ipunan namo. Amo na in daran niya siya sabot doon ha kalimatul ikhlas pagyan. Amo na in imiyang kita la ilaha illallah. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan bot malainkan isa-isa niya ra tunggal. Amo na in Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumastakamu. In mahuli, ampa siya nagpabuntol sin hinang niya. Ati sin nagpabuntol, nagpaamo sin hinang niya. Doon haamoy in tiranan, piatarang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Munin pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ipagyanon, istiqamatu fid din, di siya makakuha dahil haamoy in tu pakaradyaan. Pagyanon istiqamatu fid din, tu pakaradyaan in subay doon hay ni ma ini kajakahan niya, hagin hawabaran niya. Kaisa niya at tauhid, karuwa niya al-iman, katu niya at-ta'ah. In tauhid, naamo na yung biyay tatayag to. Tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan uno-uno pakaradyaan sin pag-akama. Tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala, ini pag-ibadatan. Tunggalon, kahagaron in, ini undang-undang syara niya. Tunggalon in, tungod papag-ibadat. Labay ring haamoy in diaak niya, urulon singuran, kawaon in sunna niya, atawa tarika niya, laong sin bahasa Arab, na doon hayan laong ta makawa tanain pag iyanon panauhid sabab hambuok da. Subay siya mahinang hambuok da in hinang doon haamoy in harap katan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban in katan singuran mo in guwa niya rin nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron kaya suran sin pikilan iban aktal si mano siya. Buat malain kanin pikilan iban sinakal, subay siya tumabu maun pa amin uno-uno na in napatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya wal iman. In pag-iman, muna in puntukan niya, amunain, ini pag-iyanon rukun iman unum. Rukun iman unum. Amoy in, ini, yan matarang nakatutan yung katan. Kaya ingatan sing katantan, Muslim, kaya na labi-labi na amin Muslim, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab doon dumakan ini panganal niya, akatan hihinang niya, amin subayri muklas dahin doon ha amin rukun iman unum yaon, sabab inyaon amunin pagyanon a'mal al-qulub. Amuin amal lang kasin, bigi jantong sintiap-tiap tisulakan dan katutan ito. Hati niya amin mukar na sing kita, biya sin pag iyanon doon ha hadis, law niya hadis Jibril, amo na in riwayat sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amoy in di matong in Jibril alayhi salatu wassalam, nang hindo, muna labay ring ha pangasubo, bang uno in
ini Islam. Na in Islam, doon haon, amo na in rukun Islam 5. Menjadi pag-uusap pa siya ng asububang uno impagyanon iman. Demikian biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagyanon pag-iman amo na in rukun iman unum. In ikato niya iya subo siya bang unim pagyanon ihsan biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mukarna mo doon simpagyanon ihsan bangkaw magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala biya musin ki kita in Tuhan Rabbul Alamin. Na bango siyari kakitaan but in inikataan way rapat di hadun nyari kakakitaan in Allah subhanahu wa ta'ala subay in mukarna ta in kita ki kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tanto sadya in kita di kita makapuklas dayha ini pangita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kignot kahiwal na to iniyaon ini kaya iingatan niya in tumagna kita hinang kaya iingatan niya wala patamisan natatalos hinang kaya iingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in katubtuan sin hinang sin kita. Amo yan sabab siya in nagpapanjari kato. Adapun hisiyo-siyo in naghinang sun uno-uno na hinang kaya ingatan niya, impagtagna niya, iwan sin, kahinapusan niya, iwan sin, uno-uno nakapaiddahan sin hinang niya, inya untiyan to niya roon haon, makananam, in manusia, mamakay ka niya sa wabsin, kaya ingatan niya ini, hugot sin hinang niya, iwan sin katan, kapaiddahan, makawa din doon na amin hinang niya. Kaya din Allah subhanahu wa ta'ala, amin way pamisan jimajato in uno-uno, kaya iingatan niya nakatantan. Sampai pa jimato na. Bihat to intuhan na to Rabbul Alamin, hangkan na way roon sa banding niya, way roon sibu niya, way roon doon han lang ta amin maka sibu kaniya. Hati niya amal al-ulub. Amo na amal sin jantung. Hati niya, in jantung tayo ni nag-aamal. In siki lima tayo ni nag-aamal. Inudyot pamaran na to ini nag-aamal. In dila nag-aamal. In inikatan, aun amal pa kaniya. Na, innamal a'malu binniyat. In amal, lang tayo matu, laway ring haniyat. Uno-uno na inyat pakarayawan atawa pakangian bang siya jumatu inyan katanin puunan niya ring haniyat. Biha. Na amo yan. Na hasawag yan to lang ta impagyanon doon haon amoy in mukar na sing kita subay yan tutog in Allahu Ta'ala amoy nakajaga kato nakaingat sing katantan pakaradyaan ta nasubay hadya titilo sa tain uno-uno hinang piyang daakan niya paamungun taroon na amuin, kabayaan niya jumatuh, hasupaya inyad to mahinang sawabsin, itakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato niyo katan, nabang siya kumuyag na, way napagduwa-ruwa, makananam na kita sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat to mga katawte manghuran, haagama Islam. Na in mahuli doon amo na in pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya, magtaat kita muna doon haamuin ini piyangdaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Atau riyaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kita nagtaat doon hariyaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya da kita sin nakapagtaat pa Tuhan Rabbul Alamin. Wa yuti'illaha man ata Allah man ata ar-rasul faqad ata Allah. Isiyo-siyuin nakapagtaat pa daak sin Allah subhanahu wa ta'ala biya da siya sin nakapagtaat pa amuin
Tuhan Rabbul Izzati wal Jalal. Amad to mga katawtay manghuran ha kami Islam. May yuti'ir rasula pakad ata Allah. Isiw-siw nagtaat pa daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya biya na sin nakapagtaat pa amuin di maak harap niya. Amo na yung Tuhan na to Rabbul Izzati wal Jalal. Amad to mga katawtay manghuran ha kami Islam. Na labi-labi na tuod bang yaon kato daran in amuin pag-ianon lang niya syiarul iman. Kamuhi ta. Suway hadjayaon sabab labi-labi na tuod inyaon amal sin jantong. Amo na lang niya in muna roon at takwa. At takwa. Pag-ianon takwa amuin pag-anib sing kita rin ha uno kasatuan ha pag-akama. Uno kasatuan ha pag-akama suway na to aniban. Biha. At iniaron haon halian mo indukal sin Allah subhanahu wa ta'ala. At iniya impagyanong takwa amuin maghinang kita taming sing ginhawabaranta dahil ha uno na lang tahi kasato sin amal ibadat sing kita. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na ini bang yan di murukot halom sin pangannalta sa kaino yaon kita ini himihiral. Halaw man sin gumi ini yaon doonin paghali, yaon doonin pagayad, yaon doon in amuin kahalgaan sin hinang halom sin bigi jantong tari taugon in ini waktu ta doon maglugto kaniya hati niya pag-anggaw ta antain piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan di kaw doonhan maka baak sing kalaungan. Sabab ini kaw nagahalli deng hawakto pa wakto nagaayad sing katanhin ang hasupaya sari magmula. Amo yan mga katawtay manghuran. Manjari in pag-ayad ito lialamuran mo sin kasipug patuhan Rabbul Alamin. Al-haya minal iman. In kasipog daing hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bangya untutog nagaamal in bigi jantong ta. Misan kita nagpapanaw, misan kita naghihinang, misan yaon kaw-aon iaalok mo pagkahimumano siya. Doon haon-aon waktu makabak pakaw karayawan. Doon hayan bang tutog doon in pag-ayad mo sin uno-uno hinang ikasato sin pag-akama. Amo yan mga katawtay manghuran hakam Islam. Nakasabab yan. Bang mo narain yaon. In pag-ayad yaon. Yaon doon kay mututog in kasipog na subay mo at tumaputos sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita nagdihil kay min Allah subhanahu wa ta'ala gaos himinang singkatan hinang mo yaon. Subay mo at pagsukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. But uno-uno pakaradyaan sin tisulakan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita tuan makapadyato sin kabayaan tapadyatuhon bang wayroon pangduli sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Sabab siya in nagbabaya sing kignot kahibal na to ini. Di kita makaiyan, kakausan ko yaon hinangon. Wayroon makatanto, sin uno-uno pakaradyaan, susungon sin hambok-hambok din kato tanin. Subay hadya kita niyo, labay ring haamuin, pangayo patuhan Rabbul Alamin, tabang din hawakto pa wakto. Intanda niya, bangaon niya nanamta, doon haon wayroon, lang ka jumatuhinang, kabayaan ta hinangon, sabab sin bugat sin pamaranan ta. Bihan niya. Nahasabab yan to, suway kita, magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kita, amuin way niya nanam masakit. Way niya nanam kapikal sin ginhawaran sin kita. Suway kita naran nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, doon na yan.
in pagsukur, di isab siya masampurna bang wayroon kasabar sing kita. Sabab doon handeng hasabab sing kasabar, in kasabar, doon hayan mahinang sabab sin hanggan kita makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal sin doon hayaon hapag jagat tasin uno-uno pakaradyaan hikamula sin ang malibadat ta na yaon doon in pagsabar sing kita. Pagsabar muna-muna beta kato pagsabar hapag ingat sin ilmu yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ini suwayon pagsabar. Karena bang wayroon kasabar, di kita makadawhat sin ilmu. Labi-labi na in kita halaw man sin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing hawakto pa wakto. Yaon in tutukasan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na bang wayroon kasabar ta, hahinang ta, doon magtoy kita manaykod, nalupas kita. Mga kataw tayo manghuran, haka na Islam. Asarab yan, in pag-ianun kasabar na doon hayan amunain mag ini pahuhugot kato sing katadhinang. Humugot in hinang ta pakasabunnalan bangaon kasabar ta. Bihan yan. Ang kanahasabab sin pagtuntut ilmu, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntuton mo yan, wayroon yan, waktu amuin subay in ilang tatawa waktu di manjari aun malupasin waktu yaon. Subay ring hawaktu pa waktu in kita makadawhat ilmu panghati ring Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag tuyo tamaglag sin ilmu dahil hatuhan Rabbul Alamin, bangtad to kiya ingatan na, kiya wajiban na kita magamal. Wajib yung pagtuntut ilmu. Kaya wajiban na kita mag-amal. Na, wajib in pag-amal. Bihat niya. Naman kita, na siguro tanaroon haon, ba't kimugdan na hinangta? Kimugdan na hinangta. Doon han, hapag lawag ta sin ilmu. Sarta, kaya pag-anggaw taan ta na, in ilmu liyawag ta. Nakaamo na kita hainang sabab inyaon, nauurol mo naman tumariing katantan, miya makadha, limpa sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati niya, wayroon na pagduwarwa, inyan nakaamo na, sabab timay tay na kita rin haamin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan, nakasud na kita palawman sin, amin hinang wayroon na kuhila niya. Amo yan, mga katawtay manghuran, hakam Islam. Nakasabab yan, tubang mo na tanto narat inhinang yaon, way na pagduwarwa, kimukugdan na. Labay ring hapangingat, amoy indihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayan, kaya wajiban na isabkaw magpasampay kaniya. Hati niya hipasampay mo, paamin hisiyo-siyo na kalasahan mo. Mapuok kay mo. Uwos sampay makalawak-lawak na mga kabagayan mo. Iwan na sin, mga tao halom sing kauman mo. Sabab wajib hukuman niya ra isab damikyan, intao makahati subay siya, ini palaton sin panghati niya parugaing daing kaniya. Bang siya nagpalaton pa, dugaing daing kaniya sin ilmo daing Allah subhanahu wa ta'ala, ini lipat manglipat na in karayawan niya bistahon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan to, mga katawtay manghuran hakam Islam, na damit yan siya buti to katan, subay siya maputusin kasabar. Maputusin kasabar. In inikatan bistahon kato, amal sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Na, doon haamuin pagtaat yan, mga katawtay manghuran, haagama Islam, pagtaat pa, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ini katantan, mahin Allah, thumma istaqamu,
Atin niya naagad tanain siya butakain na yan to panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala nazzalu alayhimul malaika. Hawak to in manusia bang siya ini maray na muklas din di halaw man singgumi ini magnaog gaban in mga malaikat din hataas langit maun kaniya ini umalo sarta mamayta kaniya sing kakuyakan katan hibayta inagi si malaikat Allah takapu ayaw na kaw mabuga sin susungon mo way nakabugaan mo bihan way nakabugaan mo sin susungon mo sabab hihinang mo na yung katantan piyang daakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kadar kakausan mo. So wayroon na paghalian mo uno-uno pakaradyaan ay nakaw mabuga hati niya dun haon in pakaradyaan mo siyaksian na si mga malaikat hawak tuyaon sarta lang si mga malaikat wala tahzanu ayaw mo na hikasusa inikabin mo ay nakaw masusa sin anak kasawa mo, sin kakampungan mo. Sa gamayan, waaboy bukhinang. Bangkaw raakon sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya tungbas niya. Kaya taka makay mo asal. Naroon hay nihibayta na sin mga malaikat, na pagkukuyag nakaw. Pagkukuyag nakaw sin sulga amin kaya taka makaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon hayan mamayta ng malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayy. Kau mamanaw-panaw. Ayaw mo. Kalupahi in panjisin ka Islam diara mo. Ayaw mo kalupahi. Dahon mo ra in panjisin ka Islam bang kau manaw na. Doon hayan. Subayri makabutas in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati sing kabuga amo na in paghinang mo taming sing ginhawabaran mo dahin hakatan kasatuan hinang alaw man sing gumiini. Halian mo sa taayaw mo puklasiin panumtum mo in Allahu Ta'ala kikita kau misan mo siyari kakitaan. Amo yan mga kataw tay manguran haagam Islam. Panjisin ka Islam. Panjisin agama Islam diaramu. Panjisin kasipug. Diaramo yan. Subay ikaw masipug pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw, piyapan dyan ikaw sintuhan Rabbul Alamin. Piyapan inumakan kau singkatan nikmat, siya in nagdihil hayan. In kabuhi mo, in kamatay mo halawman niya, siya in nagbabaya. Inna amrahu kulluhu lahu khair. In ini amal sin mga sila beriman ingkatan sin hinang niya marayaw na hikarayaw katantan kaniya wayron lupas walay sadalika illa lil mu'min wayroon makadawhat kaniya amuray mga sila mu'min sa ingkatan sin pakaradyaan niya marayaw katan mahita sa babiurol niya impamiat sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daak kataan pamarayaw. Panglang kataan daing hamangi piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naturon tanari dumayaw habihaning kahalan mangkitari makat. Bihad to yan mga kataw tayong manguran haagam Islam. Na doon hayaw ayaw na to kalupahan in panjisin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habihan na in dayaw sin Allah ta'ala kato niyo. Amoy in dia akitari papasaran in ginhawaran na to. Pagka na to wala piyasaran, piyabatok na to maun pa amoy tiranan. Hasupaya kita kahidayatan sin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Karena way makahidayat dugaing Allah ta'ala ra. Misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Innaka lan tahdi man ahbab. Walakin Allah yahdi may yasha.
Ya Muhammad, in ikaw rin ka makahidayat, bisan pahisiyo, in kalasahan mo, hidayatan mo. In matan mang hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay hadya kita makadha, tiranan yaon, hasupaya madakot tain, hidayat. Bak kita halaw hidayat na subay na kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to in panjisin, pagsukur, mapakaitan na roon na waktu yan. Mahuli roon haon amunain, pagsabar sing kita. Doon na yan, damikyan inyaon, lang ta panjisin, ini pagtaat wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihanya, na manjari doon, longsin ayat sumuno. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Doon hayaon sampai adlaw akhirat malaikat din nagjajaga kato niyo sampai roon ha ni tukbal na kato tanuin kataan kasusuban na to kababayaan na to. Amin asal tiyata kami sinallah subhanahu wa ta'ala kato ni mga kataw tayo manguran. Inyan katan, ini dirihilan sinallahu ta'ala hamanga sila amuin kialasahan sarta iampun sinallahu ta'ala sigkatan pandusahan nila. Yadto na, miabutin waktu na to. Mangumbaid na ako kanyang katan waktu ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.